Oblikovanje na drvoto i kamenot. Neumorniot oblikuvač prirodata denonoćno sozdava novi oblici. Neiscrpenje svetotna prirodni oblici i sekogaš i sekade podrede na strok red. Se što nastanuva, što izrastuva, pupi ili se izlega je smislovno, organsko, dosledno strukturno i ima za životna namena najsoodvetan oblik. Dok mu zaradi ubavinata i namenata na svojto oblici, prirodata im bila na umetnici to od sekogaš najdobra učiteljka. Ne im bila samo izvor na novi motivi, tu kodnejag i crpele osnovnite načela na likovni odgovor. Prirodata im nudela da režljivo naskulptorite, posite vreminja mnogu skulptorski materijali. Drvoto im služelo dobro uštevo početok od civilizacijata. Prvi te prirodni skulpturi bile verojatno delovi od granki i stebla, koji praskulptorot go podsetuvale na čovečko lice ili životinsko telo. Poto a zasekuvajke gi so sekirato od kremen, tije najdeni oblici, ušte poveke gi dobližuval do svojte predstavi. Ima mnogo vidovina drvja, a nivnito osobini se različni. Da bovoto drvo je tvrdo i ima izraziti godišnji prsteni. Orevot je bezniv i po boja je dosta potemen. Negovata obravotena površina izgleda toplo i domašno. Lipata je pomeka. Nema tvrdi prsten i može ravnomerno da se delka. Potemnata kruša nema izraziti prsteni, zato a skulptorite često je upotrebuvat. Gi upotrebuvati mekiti i glolisni drva, smreka i jelke i tvrdite listopadni jasen, buka, creša i nekoj drugi. Koga skulptor odgo izbral drvoto za svojeta plastika, prvo je od stranuva korata i prvi od sloj podneja. To je slabo izdržljiv, zato a što je najmlad, drvoto se širi od sredinata sprema periferijata. Na odsečenoto steblo skulptorot gi obeležuva maksimalnite širočini i visočini neidnata plastika, gi skicira naispaknatite konveksni i dlabnatite konkavni oblici koji vleguvat vo trupecot ili, kako što vela skulptorite, vo drveni od blok. Na red je gruboto odsečuvanje na nepotrebnite delovi od trupecot sopila. Kaj drevnite skulpturi, skulptorot se dobližuva do zamislenite oblici so od zemanje ili, kako što se velelo vo renesansata, per forza dilevare. Vo tehnička smisla negovate rabote ne se razlikuva mnogo od stolarskata bidejki upotrebuva tesla, sekira, pila i gleto. Tije se od različna golemina, a nivnite žlebovi so različni oblici. Pri dlabenje i sečenje so dletata, skulptorot se služi so drveni čekani. Koga grubo se približuva do oblikot na svojata skulptura, skulptorot počnuva nezinata površina da je obrabotuva so brusovi i turpiji, za da ja izmazni. Sosema poinakov izgled ima struktuiranata površina. Ako skulptorot reši da ostavi na drvoto vidljivi tragi od klepanjeto s odletotom mu dava na drvoto soodvetna struktura, reckajki go paralelno ili vo različni nasoki. Struktuiranjeto doagje sekogaš na krajot, koga skulptorot grubo gi isklepal ili odsekol site nepotrebni parčinja na drvo i vonego gi stavil vistinski temerki na skulpturata. Dosedljivo to skulptorsko dleto može da ni dolovi na različni strukturni primeroci. Ponekoga štije se uredeni, skoro paralelni izgleda dekorativno. Nivgi dobiva obično soklesanje vo poprečen pravec od godišnjite prsteni. Ponekogaš skulptorot go pušta dletoto slobodno da ostava za sebe tragi na slučajni, neuredno isklesani, strukturirani površini. Koga skulptorot saka celosno mazna površina, togaš je izbrusuva so turpije ili so mašina za brusenje sekoja traga od klesanjeto so dleteto. Takviti izmazneti skulpturi se izrazuvat so čisti, konveksno-konkavni oblici, neretko srodni na geometrijskite tela.
Skulptorstvo to može da se izrazi na dva načina, so reljef ili so polna plastika. Polnata plastika stoji samostojno vo prostoru, ti je nameneta za gledanje od site strani. Reljefite se predse nameneti za gledanje od jedna strana, najčesto čelnata. Za pomala skulptura, skulptorot izbira pomalo parče drvo, za pogolema teško se naođa dovoljno golem trupec, bidejki to i zavisi od debelinata na stebloto. Zato asi pomaga sostavuvanje na poveke parčinja drvo. Takva ta skulptura može da bide polno plastična, bidejki stoji samostojno vo prostorot, a se pak je nameneta predse za gledanje od odredena strana odnapred ili odnazad. Za takva plastika velime deka je v osnova reljefna, iako istovremeno i polno plastična. Skulptorot ke si olesni rabota tako odbere parče drvo so što pomalko gluždovi. No vo nekoj slučaju tokmu ta gluždavost na drvoto predizvikuva kaj skulptorot novi oblikuvački zamisli. Parčeto drvo dobiva celosno novo značenje vo svojot izraz koga skulptorot je odsečuva negovata prirodna zakrivenost i mu dava agles oblik. Takva ta plastika ne ja doživuvame poveke kako slikana prirodata, tuku kako autohtona likovna interpretacija. Oblicite na skulpturata mora da se prilagodat na svojstvata na drvoto. Koga takvata skulptura kja postavime vo prirodata, ta stanuva povtorno na izin delo, osobeno ako prirodata ja pokrije so svojata patina. Bidejki je drvoto čustvitalno na vlaga, morame da go zaštitime. Sovremenite zaštitni sredstva go štita drvoto kako od vlaga, tako i od mravki i insekti. Prostorno plastičnoto dejstvo na konkavnoto i konveksnoto je osnoven izrazen kontrast na skulptorstvoto. Na nego najduvame se kojdemno vo organskiot i anorganskiot svet. Pešterite, vrtačite, blabnatinite vo prirodata prazni ili polni so voda. Ispaknatinite i rtovite po svojte oblici se sekogaš harmonični so osobinite na materijalot od koji se sostojat. Rastitelni od svet so svojeta plastična razdviženost je skolemuva ili na maluva površinata na steblate i lisijata za lovenje na sunčevite zraci i za isparuvanje. Vo kakvi celishodni i celosno konvesni oblici znajela prirodata da go skrije dragocenoto i ranljivo jadro na trkalestite plodovi ili na školkata. Sekoja ispaknatina naprštenite na čovečki otrbet ima svoj točen otisok vod labnatinata što leži nasproti neja. Krajno racionalno se iskoristeni konveksnosta i konkavnosta na čovekovata glava. Od polno plastični od golem, jajces oblik koji go štiti mozokot, pa do raštenetiti ispaknatini, glabnatini i otvori na liceto, voduševuvačka plastična skladnost koja celishodno im služi na životnite nameni. Tokmu od takvi primjeri vo prirodata, čovečki od istražuvački duh gi uči osnovnite estetski likovni pravila koji dobro mu služat pri umetničko tvorenje. Pogrankite koji na drvoto rastate jedna na druga se nakačuva naši od pogled nagore kako po skala. Organski otras, vo svojata kompozicija, skulptorot go izrazuva su naglasena vertikalnost koji dejstua na gledačot na sličan način. To je doživuva kako hijerarhijsko kačuvanje na masovna figuralika. Vertikalnata kompozicija je menuva svojata sodržinska poraka dokolku kiparot je sostavio čisti plastični vrednosti. Tuka oblicite ne govorat, tuku se izrazuvat so konflikt na plastičnite sprotivnosti. Konveksnoto so konkavnoto, a glestoto so tapoto, dlaboko vrežanoto so plitki od žlep, golemoto so maloto, maznoto so zbrčkanoto i izbrazdanoto. Ponekogaš, vo isklesanata skulptura se ušte go naslutuvame parčeto drvo od koje je nastanala. Velime deka je zamislena vo blok. Plastični odgovor takvata može da go razviva po horizontala ili vertikala, no sekogaš dostane vo granicite na početnoto parče drvo, znači bez štenovi koji izleguvato od nego. Izrazita osobina na vertikalnata kompozicija je da vo zemiruva, pobuduva. I preduva, horizontalnata pak otpušta i smiruva zato što je paralelna so tloto, vleva čustvo na cvrstina i sožitije so zemljata. Ušte grčkata arhaika mnogo često go predstavuvala čovečko to telo kako plastično izraboteno steblo so race tesno pripojeni kon teloto. Plastično to sporeduvanje čovek drvo. Bilo interesno za skulptoritu što od najstaro vreme bidejki šumata bila od sekogaš na sekade prisutna vo okolinata na čovečkite živeališta.
Zato je i drvoto, kako dragocen skulptorski materijal koji imalo sekogашvo izobilstvo. Za pogolemi skulptori tušte mnogo odavna upotrebuvale poveke pomali parčinja drvo i gi so stavuvale vocelina. Za tacel drvoto je mnogo pogodno, bidejki ne mu treba nikakov dopolnitelen materijal za vrzuvanje. Vo pogolemite parčinja skulptorot iz vrtuva i iz glavuva dupki i vonivgi za glavuva pomalite parčinja. Pritoa se srekjava s odredeni pravila. Pred se mora da vnimava na statičnost, bidejki jedan od osnovnih uslovi na likovnata strana na sekoja plastika je da dava vpečatok na stabilnost i pokraj otpuštenosti i razigranosti. Pri sostavuvanja na drvenata skulptura od poveke parčinja skulptorot ne misli na konveksnost ili konkavnost na oblicite, tuku predsegi odmeruva nivnite međusobni odnosi i golemini i go zamisluva ritmičko domenuvanje na ravniti i trkalezni površini, neizloženiti i kratkite na sitnite i krupnite oblici. Skulptorot mora različnite elementi da gi sleje vo eden zajednički plastičan izraz. Pokraj sitno, cizeliranite statui i reljefi, vo istorijata se poznati i cijeli ambijenti oblikuvani vo drvo. Pri takvi dekompoziciji stapuva plastično naglaseni od preden del, pozadinata je podredena i obično označena so nizok reljef. Na toj način go prodlabočuvali i izgolemuvale prostorot. Ta plastična dvojnost je povrzuvala prirodnata boja na drvotovu izrazita harmoničnost. Za da im dadat na stolbovite vistinski izgled i da je zgolemat iluzijate na prostor, skulptorite počnali da im gi bojat površinite. Bojata go pokriva drvotu i negovata prirodna struktura. Takvata skulptura stanuva samo prostorski nositelj na bojata, velime deka go zagubila svojeto elementarno plastično dejstvuvanje. Čestopati bojata go razdrobuva jedinstveni od izgled na plastikata, bidejki sone aki bojele i neplastičnite detali, kako na primjer zenicite, očite, kosata, delovite od oblekata, koji teško bi gi predstavile sovrežuvanje. Gockite, a ušte poveke baročnite bojeni, drveni plastiki, kako da se nadprevaruvale, so naturalističko to šarenilo na vistinskite čovečki i životinski tela. Teško bi bilo od jedno parče drvo da se napravi figuravo dviženje koja gi raširuva raceto od sebe. Zato bi bil potreben pregolem blok drvo i dosta rabota pri sečenje to. Obično od jedno parče drvo se pravat samo glavata, trupot i nosete. Raceti predmetite što tije gi držat se od dodadeni parčinja na drvo koji se začepuvati lepat. Plastikata, što skulptorot ima namjera da je boji, pozlatuva ili posrebruva, ne obrabotuva detaljno, nitu ja cizelira. Gi odsečuva samo osnovnite oblici na teloto, a površinite ne gi brusi, nitu mazni, tuku gi pokriva so kredna osnova, so različni grundovi. Niv gi nanesuva vo poveke slojevi, duri po 6, no sekogaš od pogrubi kon po fini. Za pozlatuvanje i posrebruvanje potrebna so sema mazna podloga, za da možda tenkite metalni listovi ubavo da legnat na površinata. Narapava podloga zlatoto ne bi moželo da zasjaje so celi od svoj metalen sjaj. Čestopati ne sakame metalni od sjaj da bide po celata površina na skulpturata. Vo toj slučaj pozlatenite ili posrebrenite delovi gi pokrivame so lazurni procirni boji, niz koji se ušte se gleda metalni od sjaj na dolni od sloj. To a lazurno skulptorstvo do sovršenstvo go razvile starite majstori rezbari, stanalo delna evropskata skulptorska tradicija od romanski od stil se do barokot. Sovremenite skulptori često se služat so sjajnite akrilni boji. Soniv plastično gi naglasuvati spaknatite i vglabnatite delovi na skulpturata, ponekogaš so promenet, nepriroden kolorit i davat na skulpturata novo značenje čestopati sprotivno na nezini od plastičen govor. Prvata stranica na čovečkata istorija bila otvorena pred 40.000 godini koga koji znaje koji naš prapredok go napravil prvo to orudije i oružje od kamenot što go našao vo prirodata. To predomnašno kameno orudije je od nepreceniva vrednost za čovekoviot istražuvački duh i ni go otkriva negoviot razvojen pat, vo karpestata peštera čovek od si pobaral sigurno za solnište.
Monumentalната karpa go podsjetila na čovekoviot izgled i mu stanala kulten idol, na nego go prenesula svoj strah pred nepoznatoto, mu se molel, mu prinesuval žrtvi, mu gi daval vo zavet prirodnite sili koji vladejele so nego. Kamenot, toj blagoroden materijal, go dobivame vo kamenolomite. Pogolemite parčinje od kamen gi vadimo od karpestite pešteri so žica. Ta se stava vo puknatinata vo koja tečat pesok i voda. Rabotata je makotrpna, za pogolem kamen mi treba povike denovi za da ga odvojimo od Karpata. So pravo im se čudime na starite Egiptjani koji znajele prediljatnici godini da isečat parče od nad 100 toni težina. Vo puknatinata zabivale klinovi od suvo drvo, koji gi natopuvale so voda. Drvoto se širelo i go rušelo kamenot. Monolitni od blok, što skulptor od ga odbira za svojata skulptura, mora da bude zdrav, bez puknatini. Najbarani kamenja se mermerite. Tije se sozdavale vo različni uslovi vreminja pod ogromni pritisoci i temperaturi. Vo prirodata nogjame pomeki mermeri, na koji se vidljivi tragi od školki. Kristalnite mermeri se su različna boja od bela do crna. Starite civilizaciji imale prefineto čustvo za gradežniti i skulptorski to osobini novo i blagoroden materijal. Osobeno to važi za periodi koga skulptorstvo to bilo tesno povrzano su arhitekturata. Svingite i kolosite pokraj egipetskite hramovi so svojata monumentalna blokovitost se ušte se primjer za racionalno iskoristuvanje na kamenite parčinja. Grčkata i rimskata kultura isto taka celishodno i sočustvo na merka gu potrebuvale kameni od blok kako tektonski element vgraden vo grčki od hram ili vo rimski od amfiteatar i svod. Orijentot sekogaš go primenuval organsko to rastenje. Vo kamenite portali na katedralite obloženi so figuri, kako i vo razgranitite stolbovi, gi nas očuvale pogledite na vernicite kon neboto. Našite bogomilski nadgrobni spomenici, stečkite, se ubav primer za to, a so kakov izraz može da pozboruva najjednostavno to kameno parče ako mu dademe nova sodržina so reljefen govor. Skulpturite spomenici su obično pogolemi od galerijskite, za njih se potrebni pogolemi kameni blokovi. Ako skulptorot ne može so golo oko da oceni kolikav treba da bide blokot, togaž go zgolemuva svoj idejen projekt vo potrebnijot razmer. Pritom mora da vnimava da ne mu se potkrši kamenot pri prevozot. Odredena količina kamen mora da ima vo rezerva za nadomestuvanje na defektnite parčinja. Grubata obrabotka na kamenot je vršat rabotnicite vo kamenolomot. So toa so lesnuva prevozot bidejki se namaluva težinate na blokot, ponekoga žduri za poveke toni. Ne je umestno skulpturata da završi vo kamenolomota po to da se prenesuva na mesto to kada što treba da se postavi zato što može da se ošteti. Otkršeno to parče kamen ne može na nikakov način povtorno se zalepi. Zato mudri od skulptor go postavuva kameni od blok na odredeno to mesto ponekoga šina samo to postolje na koje što ke stoji idnata skulptura. Sovremenio skulptor pri grubata početna obrabotka se služi so električni aparati, kompresori, dupčalki i pili. Pri detaljnata izrabotka ne može da izbegne račnata rabota so različnih dleta. Retko koji skulptor danes počnuva da klesa bez odnapred podgotven plan. Najčesto izrabotuva skulptura so jednakvi dimenzije od glina ili gips, a potom so punktirka ja prenesuvat na kamenot. Ušte starite Grci znajele na jednostaven način da gi prenesuvat merkit od gipsenata skulptura na mermernite blokovi. Punktirkata je naprava na podvižna konstrukcija i ni pomaga da gi odredime prostorskite koordinati na odbranite točki.
Kaj pomalite plastiki, kada što gi prenesuvame točkite vo razmer 1:1, punktirkata je prenesliva. Odbranata točka na gipseniot model ja prenesuvame taka što punktirkata ja premestuvame na kameniot blok, kada što neziniot vrv pokažuva kolku dlaboko morame da klesame za da dojdeme do točkata. Koga kamenata skulptura treba da bide pogolem od gipseniot original, morame da podgotvime puinakva punktirka. Ta isto taka pricvrstena, podvižni se samo vrvovite so koji barame točki. Najnapred, so punktirkata na gipseniot original, gi očituvame site 3 koordinatni točki koji sakame da gi preneseme. Presmetuvanjeto na zgolemovanjata gi odbegnuvame, ako punktirkata na površinata na blokote veke zgoleme na potrebniot razmer. Na toj način lesno čitame kolku sme ušto odalečeni od izbranata točka vo kamenot. Punktiranjeto je bavna i precizna rabota. Ako počneme da punktirame na neobraboten blok, morame sekoja točka da je barame predlaboko, a to bi bilo nepotrebno zagubeno vreme. Mnogo vreme ke zaštedime dokolku pri obrabotkata pred punktiranje to ostavime barem nekolku santimetri rezervnen sloj. Bi zagubile mnogo vreme ako so punktirkata gi barame site točki. Na skulptorot mu se dovolni samo najdlabokite, najvisokite ionije koji gi odreduvat pravcite, promenata na obliko ti se razbira bitnite detalji koji ne sme da gi promaši. Ponekogaš se dovolni samo nekolku istaknati točki, on je međuni flesno gi prilagoduva i povrzuva vo tekotna rabotata. Punktiranje to gi osloboduva skulptorito od teškotu i dolgotrajno klesanje, zato što možat da go izvršat pomošnicite koja isklesuvat skulpturata skoro do konečniot oblik. Na kraju tu umetnik od pristapuva kon obrabotka na površinskite strukturi, gi mazni detaljite, gi preinačuva ako nem odgovarat. Istorijata ni ostavila mnogu kopiji na antički plastik i verni imitaciji postignati so punktiranje. Na niv se voshituvame vo golemite muzeji na svetot, kako na podednako vrednjena domestocin originalite. Skulptoro so čustvo za kamen, so pomoćna punktirka može da napravi takvi kopiji, koji duri stručnjak teško gi razlikuva od originalot na takov golem majstor kakov što bil, na primjer, Michelangelo. Na toj način možeme da dobijeme neograničen broj na skoro isti skulpturi, zato što na vistina isti dobivame samo solijenje. Ako umetnik od sam isklesa povek jednakvi skulpturi, 5 od njih po pravilu gi smetame za originali. Čovekovo to telo bilo od sekogaš vo centarot na skulptorskiot interes. Bilo idealna umetnosta poradi harmoničnosti na svojte proporciji, na svojte dviženje i pozi i poradi odmerenite organski masi na teloto, glavata, racete i nozete. Skulptorite vo kamenot je opevale harmonična tubavina na žensko to telo vo nebrojeni varijanti na dviženje i miruvanje, sedenje, klečenje i leženje. Od ranata egipetska i grčka arhaika, koja go predstavuvala čovečko to telovo kruta poza, slična na stolp, se do životno razdviženite pozi na teloto, koja premestuvat ravnotežata od jedna noga na druga, morale da projdat vekovi. Podocna figurite bile ušte porazdviženi, koga vo dvojni kontraposti gi vrtele telata vo pravecna nosilnosta na nozete, a glavata na drugata strana. Takvite skulpturi vo kamen, golemi od Michelangelo gi smetal za vrfna skulptorskata majstorija. I na vistina, samo veštot od letona majstorot može da gi fati vo kamen od meko izvedenite konturi na telotu i da gi izvede sitnite površinski strukturi od tenkite liniji na kosata do detaljite na oblekate i nakitot. Prodzirnata struktura na kristalni od bel mermer ja propušta svetlinata koja padja na nego da prodre vo podlabokite slojevi. Za potoa su odbijenata prodzirna svetlost da dade izgled na topla, živa koža, makar da je prestavena vo tvrti laden kamen. Realističko to skulptorstvo se nadprevaruvalo so životnata vistinitost, koga gi predstavuvalo realnite predmeti i lovelo vo plastični oblici čovekovata telesna i duševna razdviženost. Za poopsežno, kontinuirano razkašuvanje vo kamene prikladan reljefot. To je za razliku od polnata plastika i sekogaš vrzan sa podloga od koja se izdignuva.
Kaj visoki od reljef, telata se skoro polnoplastični izdvojeni od podlogata. Kaj srednite reljefi, figurite se vo prostorot so polovinata od svojeta telesna voluminoznost i se vo pogolemio del vrzani za podlogata. Niski od reljef možeme da go pišeme kako podigna crtež, koji so blagiti ispak natini dava vpečatok na realno plastično telo. Osim toa postoji vdlabnat, vo ravninate na kamenot vrežan nizok reljef. Pilonite i stolbovite na egipetskite hramovi se pol niso intagli. Koga našito oči šetat po modeliranite tela, zaboravame deka oblikovanite površini go zatvorat vnatrešnji od volumen. Prostorot vo koje postavena skulpturata je obiva kako negativen kalap. Što po iskoristenje kameni od blok vo koje je otelotvorena, tolku po blokovna je skulpturata velat skulptorite i po pravilo pomalku rašteneta. Ako skulptorot ne je zadovoljen samo so konkavno konveksnata obrabotka na telu, to može da go produpči. So to agi povrzува na tvorešnjot i vnatrešnjot volumen na plastikata, za da možeme da prodreme so pogledot da gledame niz neja. Skulptorskata tvorečka zadača je vo to, a realnite masi da gi preoblikuva vo novi masi na sebe svojstveni, ponekogaš gi potencira vo visočina, ponekogaš vo širočina, ponekogaš gi raščenuva ili pojednostavuva. Vnatrešната napnatost se dostignuva so stepenuvanje na odnosite na masite, bilo da primenuva klasičen zlaten presek ili po dinamički ritmički odnosi, kako što je na primjer spiralni od položav ili jednostavni od grčki meander. Skulptorot može da se izrazuva i so površinata. Različnite strukturi su igrana svetlinata i senkiti davat na plastikata nov izrazno potenciran izgled. Kako sekuje umetnost, i skulptorstvo to može da se razviva samo so neprestano istražuvanje i razrešuvanje aktuelna likovna problematika. Sovremeno to skulptorstvo go nadrasna klasično to pojmuvanje duri i koga skulptorite bi predstavuvale samo realni tela. Dene skulptorite razmisluvat za izrazuvanje so oblikuvani volumeni, se prodlabočuvat vo izraznite možnosti na strukturite, odnosite, kontrastite, statičnostite i dinamičnostite i so to aja širat paletata na skulptorskata problematika. Sovremenata plastika ne priblekuva, duri šokira so na običnost, ponekogaš so nova do apsurd pojednostavena plastična ideja. No do takvi, samo na izgled, jednostavni zamisli, tvorecot moral da preodi dolg pat na razmisluvanje, odbiranje i proveruvanje na veke poznatite rešenija od istorijata na skulptorstvo to. Moral da go raziva i istenčuva čustvo to za jazikot na materijalite, za da gi prelije vonih svojte skulptorski znajenja. Adekvatni od skulptorski materijal je od primarno značenje ne samo za tvorecot, tuku i za gledačot, bidejki rešava za izgledot na skulptorsko to delo koje treba da privlekuva ili odbiva. I ušte poveke, ne možeme li na skulptorot, koji denes go izbira klasični od težo kamen, pokraj poplavata od najrazlični moderni materijali lesni za obrabotka, da mu pripišeme elementaren pogled na svetot? Toj tvorec vo kamenot molčejki ne predupreduva, deka so svoje to abstraktno mislenje se odalečuvamo od prirodata, koga ne doživuvame poveke čustveno, tuku racionalno raščleneto i koga se šetame vo parkot, što skulptorite go pretvorile vo galerija, ušte poveke čustuvame deka takvata povrzanost među umetničkite dela i prirodata je vistinski način na dijalog među umetnikot-tvorec i gledačot voshituvač, bidejke i dvajcata se koji na svoj način se zateknuvat voneja, begajki od vrvežot na atomsko to vreme.